Pemirsa, pemerintah Kabupaten Badung mewali ngelimbakang program pinjaman modal tanpa bunga majeng angge usaha mikro ring Badung warsene makin. Ngelintangin Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan, program Inucap Sideng Wantu angge usaha miolihang pinjaman antuk nenten keni bunga administrasi wiadin asuransi. Samian Prabe Inucap kasubsidi oleh Pemka Badung saning ngawinang peminjam wantah naur pokok pinjaman nyani. Nyanging program puniki wantah sida kalimbakang majang pelaku usaha mikro kategori pemula. Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Badung Made Widiana Mausang, yening program puniki mewali kalimbakang untuk memperkanti sarang PT Bank Pembangunan Daerah BPD Bali. Widiana ngawedarang yening program puniki wantah ngelanturang saking program warse sadurung nyani, sane mata tujuan untuk ngikenin akses permodalan majang usaha mikro, sane nampenin pikobat indik modal. Manut Dani, kredit Inucap nyayubin subsidi biaya bunga, provisi saha imbal jasa penjaminan. Warsani mangkin Pemka Badung nincapang jatah penerima bantuan sayang sareng warsa sadurung nyani inggih punika satak usaha. Ring sajoning usaha mikro side molihang pinjaman pini akeh slayuta. Nyelehin saking akeh nyani kekiras keramane, Pemka Badung kanton mata timbang indik panincapan plafon pinjaman. Sawetara pengusaha mikro ngusulang mangda wates pinjaman nincap saking selayuta dada 100 juta rupiah. Melarapan program Inucap kaatiang sayan ake angka usaha mikro, ring Badung sani sidang limbak tur naik kelas, tur sapisanan nyokong panglimbakan ekonomi daerah. Parwata Bali Pos Nguningayang.